Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Mendin hadin belakli kani ke wayang stu. Yi ba pun ba ki pai ba ki ba yeng lai. Ki bom ken salia, ki bom ken snap ya ka social distance. Kani kawan rah ya ke jing sngau ritme sin na kalian jo ka borso ka. Kai ka bangamut ban ong hang ni. Na kalian jom ki pai ba masuk snong jo berjalan ka. Kani kamde ka kam belum kena ka bangingin yai keren na ka pos ka puan. Nre ka bang terpat na kalian sekar kalau bas sngau bah burong len ni kani kijing pembet na kalian jo ka sekar. Namar ba kani ka wei kala ban yara ba uni uknyang jingpang unum yabit iwe na iwe pa namar ba wat lada pi om ba benta si phogut kila sai la kwai rengin pak tipak kumnu ge nyang yo le si ula banwan hakan du benta hakan du kapor ha unu briu teka ka bangi kerpat kolong na kale no sarkar bangin snow bah ban simkira dalam di yalagi kindai ya kaban penting ya kan ke protol kaban nakalian sarkar kalabu bet kalabu renti lada baklai kata ngimban si nakalian sarkar bangi hapan kambiak lani ke relaxation ke bangila ai mentah lasi ngihapan close down biak yaki eke baro tekan long bijing du nong ya baro jom kejela jungi berokoi. Kumta kerta, nak kalian mencoba serkar. Bakin snow baha kipat bak jom kejela jungi kedai bacingam. Bakin snow baha ban burong. Ya kan eka protokol, ya kan eka advisories ka health department ka isu kan eka pak. Na kapor sekapor, na kamenta ka jingbit jingbiang bijing bahalang jom barok kedung senong. Hapo kejela kejomi.